na kaedango Leopoli Dirumaitonga au ngone ni somo au susu na oro aturango Buddha au ngole mai tabeuni na vida mbai sauti au mai pingaravi na buuni tika kandron rawe tabeuni me adova ngau na saya adoma ina wakatu program usangi mirida nio ya undadala libo ba edor baletani abulidi mai en organic manio au ngi samai bangata ina amani wasio e ambulumbul ningele volina sto nangono talanga bangata ni ina NPK e solia ambula ya nangono ngili tiba ina en arua ni ngono tiba ina usaba ila ni ndindi ambula ningele e nangono bangata ni ina mateni ngono ridiro ambul manumanu ningele me mbadha ningele ni oche bidangona lele usaseng ni rida ambulumbul manumanu chi ningele usari da ni saya liba andua nangono samai viso tini na mo bangata na organic maniwa na bangata ya deni toa bangata itale sotala ngada ni tek kandraun rau me atale sasalu ni waitui me fish meal bunga bi kakan maniwa bangata ina chi uswa decompose already ni visa dan dindi lebu chi ya nangon ni uwa au market lebu chongo na bangata icha kandraun rau e laudala iboli lebu ndondor to bolia chorte laudala me cucumber English cabbage tomato eggplant Pina to mono bole radarbo ena ngone leo se ba osi benaene no tavioni e bunga vira ratika kanan rau ila ningo tavioni bono ni tete via unio anjin te na ngono tika kanan ina na ngono bangate ni ina maniwo e ambulinga so e maniwo chuovole atiau se e avi decompose e ba edorachi ona ena ambulumbola tangel ore dan dan dindile e vi ambulira ina darbo ena ngone leo unio bangate ina maniwa so e ba ambulumbulingel ovulia mai e bina ada e moi o tarwa asala vi rando ba edora so rando bulia organic maniwa me ba andeni den toa so e fish meal se so decompose rando ba edora bina ada e moli automai vangata ina baletendo oi ongo ina ngi la ena bina ena marro ya mingele en arua amusi bindondo ena selebi ambulumbula bina